Hoi nō rei tiwi, kia hoki atu anō tātou ki tā tātou pūrongo motuhake mo te tākuta nei mo Bernard Conlon. Te tākuta kei rua tāhuna e mahi ana, o tira e whakahea ana i te kanoārai ko Fiori. I te wāhanga tuatahi o tēnei pūrongo inanahi, ka rongo kōrero tātou i te hunga kua huri tuarā ki te kanoārai nei, nā ngā tohu a tēnei tākuta. Kua whakatārewa hia a Conlon i tāna mahi mo tēnei wā e te kaunihera tākuta o te motu. I toro atu tā tātou kaikawe kōrero a Tāroe Black ki aia i tērā wiki me te aha, ka ki te rā ia, kei a Conlon te kōwhiori i tēnei wā. I kōrero mai a Bernard Conlon ki au mai tēnei matapihi i aia e pākati ana nā te mate kōwhiori. There was a few days of recurrent coughing, quite significant sore throat, a very significant low back pain, and then a sudden, profound hit of fatigue, which was really quite overwhelming. Kei te tumeke ia I nā hoki e kore ia e āhei ki te mahi I tēnei wā. I really struggle with the decision. I have spent the last 30 years trying to care for this community. And to take me out from the front line at a time when this community most needs me. Ko ia tētahi o nā tākuta toko whā I whakatāre watia e te kaunihera rata o Aotearoa mō te whakahe I te ronua kano ārai mate kei te tautoko ētahi o ana tūroro I aia me tōna whakamau hoki kia riro mā te ture tēnei take e whakatau. I think the community was stunned that I could be suspended before the investigation. Also, that I would be suspended just as COVID-19 was about to hit Murupara. Haunara ki te nārara kei Murupara I toro hoki ki rua tāhuna. Kei te whakahe ētahi wāna tūroro I aia. Ki te kōreroa hau mō ana whakaaro, e kene pia ka ahuarere ke atu. E hara I te mea kei te takahi te mana taua tanatara, ko e hia whakare ana ia ko mahi ai roto I taku whānau tonu atu. Ko tai mai ki te mate uruta, ko te rongoa pia e ki ana ia, hei wero rāpia harane ki toto I tō tinana, kare pia witino whakahi tēra. Nā kua pānia ia I te mate kōwhiori, anei te pātai. If you were vaccinated, do you feel you would have had the same experience this week being vaccinated? There's been a real mix with regards to how individuals respond to COVID-19. Whether they're vaccinated or non-vaccinated, there is no clear pattern that the vaccinated do significantly better than the unvaccinated. Kei Murupara ia e noho ana, toko toru ētahi atu tākuta, kua wehe atu ētahi toko rua, ko tōna hoarangatira anake kua mahue atu. That now leaves this practice with the sole charge of my wife, who's working 14 hours trying to hold it together, coordinating the COVID-19 care plan. Kua puta te pātai o te karere ki te poari hauora ārohe o nā moana, mena he whakaki tūrana ka hua mai hei kawe I te mahi a tākuta Conlon, me tatari ka tika. Tāro Black, te karere.